Halo pro perjalanan ko lepi kan por bom tai we pe we ya kan lengba jong ne kai channel ka jonga. Tenga ko awan kan bari ong kan por ka bom ta sapang gitu ki briu ki besat keno kento ya ka voice of the full party na ka por sa ka por. Ki keno live pe jat live por kom kam tam le ya i MP DR ki eje sungkan. I keno gumno i ong gumno. Unle ayu upra sapo parlimen marway. Unle ayu pra sapo parlemen Norway. Ki jing penbit kinia ki baki penbit kinia ki baki ki mut ban pengop yo pajba Henry pajba bostat. Pajba wong gumno ngintip. Daule gumno parlemen ro menta ka kentingin ailat bek ya ka voice of the full party. Ngi yang tu baki dak kisin kata ka jingtre ka jong MP ka jongi ha sapo lok sabha pi MP jungi sa polok sabha menta unle ayu sa polok sabha pi yang tu ula buru da ka jingtho lengba ubadei pej dikmi na menta usurok namta usurok apo ka jelame khalea ka jongi uni usurok eden sik ubala jorathai hadu kata-kata Henry MP jongi ulik bu da ka jingtho Henry kila ya keren nang tu. Henry sian on pentreno ya otek surok ubala jarathai ubala ya keleng saudong jongga jala ga jongi. Pi. Teun le ayo upra. Pi. Teki ongum no. Ladau Riki aja sengkon umnam jet. Speaker Shalok Sabha. Ka jingdunong ka ba kraus saka jala me kalea ga jongi. Kataru ka we kentin ka ba ki priu ki penmi. Henry kaba pelengo ya ki kalong ba kaba pelengo ya ki kalong ba speaker bariki aja sengkon MP jingi jet speaker namar katon gaji ya trilang ga jongki namar ba kumakila kular yo pai ba na kapor sa kapor bangin penkuj ya ga bamsap ka bampong bat kumbakila kular yo pai ba kimnom kuwa agen merset kular yo pai ba namar kata kata ki yang akan nongrim lengba jong bat ngi ki pai ba pi tekeni kejin kento kadi kejin keno kejengki uso jongga voice of the people party kat bakidang keno kata kidang kenjo ngongi pi i Riki aja sengkon nang tu ngi ba sapo ka lok sabha ila keren yong hana ba prawi uli iyo sana pi ban keren sapo parlemen marway wi bas ngap yu artar ro speaker ro nam jire mana bas ngap yu balai kim sengap i bariki je sengkan i keren hapo parlemen ngi dagi khamat gi jingi tu ngi keren sepang ka ktin khasi ban penrung no ai ka knet ka bapra ka tu ktin khasi ban itu no pura ya ktin khasi gi jingi hapo assembly te shibun ki mat ki jura ki ba i Riki je sengkan i dawa nam ta ki khaput ki besai pendik ya ki khasi ki jungi na kapor saki khaput Bangladesh basaki khaput Asam komta ter kani karo kamat ke jura kaba MP jungi ula ya keren cepok ke Lok Sabha te balai kim singap pe kini ki briu ki baksai keno ong ka voice of the full party kam day ka party kaba tangkut aga ya keren kam day kata ka party kaba supen bit briu namar kata katau Kerhu ka voice of the People's Party siapa parlemen kisngap jar wat no speaker ro uskap jar agatu ka porba kren idiar eje sengkan ki briu ki bastat kong ipi hapo parlemen hangti hapo parlemen ikren ikan mau suaya blay pet hakmat ki babun ki balang ki babom itu yo blay ukan mau yo blay upun tan kamru bat ka ktin ka jong blay Sepang Usim Solomon bat kiwi di kot Bible unda ter Ukren i ajingkren sipok ka parlemen nama kata ong yepi what nom ya lekai bat ka voice of the people party kijingkren gijung pi kalapoi saklau komnom pemle ranyere ban kren sua kat pidang keren kat pidang nyon kat ban nyon ka voice of the full party kai ka tre sekmat syat pasat hagaba shit hagaba syai ngong ya pi
Kitu ki bakeno ya ka Voice of the People Party ka jingleran ki menta. Hagi por mensyua ap ngam ju i bau MP juga jala jengi Ukraine sepo parlemen ngam tip hagi tu ki por. Balai nang ka daw baki kikim keren te menta ka Voice of the People Party hamar ba i MP jungi hamar ba yo ba na irung sepo parlemen hapo ka sita yau hadin ke jing bom semai ke jungki ula keren na banta ki mat ki jura hapo ka parlemen hang tia po deli but sibun kita ki mat ki jura kiba ula dawa naka sorkar baka hapan pentrikam na banta ka imlang ka salang kam tamle ki bordar ngongi pi ki khasi ki jigi naga por sakapor ki jenjar ki ut kilenga hagi BSF ke jisha penting pensmi ki jingsha lusha daga walai punya perkom kataru bariki lara sepo parlemen ngipi hato ka Voice of People Party kale sip soot hapo parlemen hato IDR ki ile thia hapo parlemen hato IDR ki imam stu yang tak tin hindi hapo parlemen hato ka parlemen baru ko hato ka kentat ya IDR ki sengkon kiyo ngana ba miyo ban keren thak karu kai karu penbik ong pi wanom lekai berka Voice of People Party kiong ka jing nong ka bakraw bam nam jit yo speaker bam nam tebut yo speaker hapo ka parlemen ngong pi nuksa haga por kabadang gluja ka thuma ka India ka Rusia bat ka Ukraine ka Rusia bat ka Ukraine ni yang tu ba wat ka Indiaro kan diaro kam nom don ling bat no kam nom pen yadai bat no Henry ka chong neutral pe de kum taru u MP jongiru usong neutral hak budget ya ka budget yo speaker hapo parlemen ngong ipi namar ba maki kidai ki bastat ki nang Henry kila theo kila wo shwaban tare ya ka kam ngong ipi kim dei kita gi briu ki ba tare kulumare kana ka kam ngong ipi kita theo kita wo kita lo meeting kita ya keren sekotul jumut pramaki ngong ipi tanggawe ga surgin penmi ngong ipi namar kata katau kiba kento agin kento Henry ki kam jong ka Voice of the People Party nang ne sekmat katu gadai tang kabasi naya kabasi tengkang ngamun benong Henry menta sekmat lei pimla re ban teu ban yau ngong ipi dapi pai bat ka develop dapi pai bat kano ro hana ba don na kaliang persya amio develop hana don na kaliang persya mana bas ngau yu kidon ru ki ba komen ninga mana bas ngau yu ta hapo video ki ba de pemi ki jonga mana bas ngau yu ta hapo parlemen marwei pit karu thok karu skor boleh ngau hadu ba wat itu surok ene sip forlan utu belajar athai setero bariki labu daga jingtho labu baga jingtho bau tu menteri sarkar bau tu minister uba deikmi deipek na mata ka surok ngong yebi ki jimtoi ki bangiyo nang Voice of People Party wat na perkara baga Voice of People Party kami partai ban kamai pisang ngong yebi ande ba wara ya ka roi ka par ban wara na mata ka mat ka jura na mata jongi ki badung ki babun ki balang ki basa apo ka jala ka jongi ngong yebi pinang tang ya pen pare aja benri onri pinang ya kabar ayman sim sibun ki minister jonga ni ga mekhalia jing hilakren kalong ka jintu dong ya pok ka mekhalia ka jongi naga daw ba udon nakaliang persya naga daw mjit speaker kane ka jubab ya gitu ki briu ki bakeno ben ya itu ki briu ki bakeno klam mangrim ngong ya pi kane pila dai ban leranya ka jing kisha wat nom lapla tan ka ketin ka jing pi Barka Voice of People Party ngong pika Voice of People Party kami pertai ban rat dingkong ya ka bam tap ka pampong ka longkum kata kenyang jimpang ka ba hadu kata kalong kum kata kenyang jimpang ngitip ba kenyang jimpang ka ba teremba hagiri singi jengi kalong ka jimpang kansar Henry karya manta ka ri mekhala ni kala mat ki jimpang kansar sapang ka develop omag jimpang jeng kada ngong pi ka Voice of the People Party kara dingkong ya kita ki baro karat dikong balik kim sengap resi parlemen ang ini keren big naik keren big tanti pin lerang marka Voice of the People Party kam sim kejeki kalong ban wan rak
ia ka develop hapo ka jela ka jigi ban wara ia kata ka jinga I wat hapo baru khot hapo jongan ka rindia jigi ki wara hagba kunung ide ka ban I bari I lagi de kino niamro hapo ginam ngide meni oskrel lailot kat ki baladep ngito na pleng jing sate sakom pi namar kata tahu ka voice of the people party kan lau yo kenjiri wala sarang ngongi pi kapan pernah klik nang ne syakmat ngihap ban yaro namar ka kamba bahaga joking ong yapi kumnong ngim yaro re pi ngihap ban ai mensim ngihap ban yaro kat kani ka jingnut ka jing slur ka jiki ban keren ngong yapi om don jinge yo bru om don jinge yo bru haba kamon kadam namar ta ka daw ngong yapi ka jing slur karat dingkong ya ki ba bom dai ban syong ban sa po ka jela ka jing ngong yapi dei tang ka jing start kabala ban wanra ya ka roi ka par kabala ban wan ka kata ka jing ya I kata ka jing ya teli hapo ka jela ka jing ngong ya pi tang ka nei kitin ki junga ka ke por ka ba manta khoble sibun